Mına dakan koroz 2000 so'm deydi. 2000 so'mga berem dedi. Telefon numarını ayt koy. 502 Qancha? 98 88 82. Mına şu telefonga çalsan bolat. Monday dakan koroz. Qanchaylik? Etkenliğim 40 lirashta. Mına Brahma koroz. Mına 1,5 ming. 1,5 ne bularda? Mına Brahma koroz. 8 ay. 8 ay 1,5 Mına 8 aylık korostor 1,5 mingden ekan. Mına Brahma degen. Mına ol qarası 700'den bul degen jana Konking bile. Oşolor men aralashda. Mına parodası jana Konking Brahma degeni. Telefon numarını aytып koyuyoruz, telefon numarını. Alağız degenler bolup kaldı. Так. 0706 997 064. Kok janak. Yaşlılar 7-8 aylıklar. 7-8 aylık ha? Mına 7-8 aylıkta. Mına onda 7-8 aylık. Satmasa büyük alıp yeterim. Rahmet. Mına monday. Brahma degenler mondaylar var. Qancha oladi tem şu Brahmalar? Ya qancha da o'tadi bu Brahmalarda? 1,5 ming so'mdan ha? Ular to'qto'ru bular ha? Bir to'q. Onday. 1,5 mingdan. Ondaylar ekan. 1,5 ming so'mdan deydi. Konking bile? Mana Konking degan mana parodas korozu. Manaki. Bul qancha so'm bu? 5 ming manaki. Mana 5 ming so'mga monday. Konking degan paroz. Koroz manaki. Qancha jol o'yinga chiqdi u? Ko'p chiqdi bu. Boyetsa? Boyet. Mana ko'p chiqqan ekan o'yinga. Mana dakan koroz degan 3000 so'mda o'tadi. Anan telefon nomerini aytib qo'ysan. 0773 34 92 34. Mana shu telefon nomeriga zvont et mana. Onday dakan koroz. Mana ko'p chiqqan deydi bu. O'yinga ko'p chiqdi. Bularda ayınına bölünüp bir balança aytdı dep. Qancha aylık mı? 3 kilo. 3 kilokta qo'y ha? 3 kilo. Ha 3 kilokta qo'ydi. Tojikistondiki? Mana Tojikistondan dakan koroz. Tojikistondan. Telefon numarını uqdinglar. Dakan koroz 3 kilokta qo'ydi. Munalarni uqdinglar. Onday koroz. Şu telefonga çalıp söylesen rolat. Nomerini verip qo'y alçı. Tajikistan'ın korozu 3 jol çempion. Şu Tajikistan'dan alğanmын özüm $100'ga. Hazır qanchaga beresiň? Hazır hem berersem bala alıp aldık bundan. Urup jojo çıkarıp alğan boz. Görüş жақсы ayağa. Saperlik жоқ buğa. Saperlik yok, güçlü kanaya. Buyursa alam degenler olsa çalыңыздар. Okey. Şu telefonga çalıp söylesіңер. Hem telefon daha birisini aytып koy şu telefon nomuru. Hayırlı. 773 34 92 34. Mana şu telefon bilen çalıp bunu. Bundan balapan alışkan eken, çempion eken. Hazır buğa saperlik çıkıp aytkan eken de.
Мына соперник жоқ дейді, барын жеңген қороз Тажикстандық екен. Мына дакан қороздың бары мына жақта жүреді. Балар қанша болады? 1,5 мың сом. О, бары тең сенікі ме олар, Жоқ. Мына 2 менікі. Ама ол. Бұл да 1,5. Ол дағы 1,5, Те арқысы тоғы да дегеніз. Бұрыштағыз. Арқысы тоқ қой да, білмеймін. Дакан қоростар 1,5-дан 2 мыңнан болып атқан екен. Тамамда қоростар. Тап отпаймын. Дакан қоростар 2 мыңнан 1,5-дан болып атқан екен. Видеоның аты не? Көе? Мына ондай көк деген онда пародасы. Қанша болады шу көктор? 1000 сом. Қоросы 1,5, тоқтары 1000 сомнан екен. Мына ондай көк деген қарап пародалар. Көк деген парода екен. Телефон номерін айтып қойсын. 0773 89 55 72. Саламатсыз. Пародалар қоростар қанша болады демелер? Қаншадан қаншаға чейін болады бағалар? Бәке, менікі бүгін қаншадан қаншам жоқ, жалаң 500 сомдықтар. Жалаң 500 сомдықтар, мына қоростар, Ама ол китайский қоростар келеді. Карлик пе? Карликтер. Карлик парышқа 600 сом. Мына парышқа 600 сом. Мына өкі 600 сомға, мына өкі екен. Карлик қороз. Зарбы 10 ай болып қалды. Карлик қоростар. Домашний? Жоқ. Именно бұл порода емес, араласқандар. Жоңғысы ма өрдөктер қанша болады? Чистая линия жоқ жігаз. Барым қанша жыл туу керек? Негізі тоғы 3 жыл жақсы тойды. 3 жылдан кейін еті де қату, жұмыртқасы азайып қалған. Бағасы қанша болады? 250. 250 сомнан. Өрдөктерің қанша өрдөктер? Индаутқа ба? Индаутқан еркектері 700-тен, ұрғачылар 350. Мына. Өрдөктер. 700 сомнан. Erkekler 700'ten, ұрғачылар 500'ten. Қағаздар қанша қағаз? Олар 300 сомнан. 300 сомнан екен олар. Қағаздар 600 сомнан екен. Қағаздар 600 сомнан. 29'da bot, birinci çıvar, kalan ikinci çıvar. Ündüktер қанша болады үндіктер? 2000'den. Erkekler 2000'den дейді. Ündüktері. Мына моғолардың бары 500 сомнан екен. Мынайлар 500 сомнан. Барлы 500 сом екен, де? Мына моғында тоқтар 500 сомнан екен. Оларда парода сымын айтылауы? Араласма, давай. Мына 500 сомдық. Мына 1800 сомнан. Онда үндіктер бар екен. 1800 сомнан екен.
Amamda ündüktörü 1000 somdan. 1000 somluk ündüktör. Öz üstüge de bir yerde pazarda satkanlar emas. Hmm. Alıp satıp olgan anlamak bu. Somdan öndük bu. Ha. Yaklaşık 2000 de kalat. Ha, şu 1,5-2 kilo atışpay. Sonra onu ayt koysun. Can. Ne isteydi? Порода какие? Гульбадамы, пепельный, красный. А что стоит этот? $150 гульбадамы. На $150 kan. А это порода какой? Вот хозяин. Здравствуйте. Порода какой вот это? Узбекские голуби есть. Ну ладно, давай. А то не наговорились. И вот цена скажите. Цена от 1000 сомов. Вот это, да? 1000, 2, 3, 10. Мынакей. Бағалары ушундай экен. Узбекский. Пушка, наверное, уже. Че, я дома пил? Саудасын не айтат могу? Чоңдар бұл? Жок, могу кана эмесин. Якобинец, э? Мына якобинец деген мондай экен. Баасы кандай ушунун? 1000 сомго алып тур мына якобинский дегени. А мынаны канча алдыңар деген? Сатылат. Пара бухарский, парасы 4000. Мореки 4000, э? Бухарский. Мына бухарский деген мондай экен. Мына булар 4000 сомдон экен. Солыңыз болды еді. Я. 4000 сомдон. Мына булар жумуртка отуруп уже балапан ачкандар экен. 4000 сомдон дейт. Мына Андижан деген пародалар экен. Эми канча сом болот ушу Андижандар? Канча? 1000 сом. 1000 сомдон экен мынакей. 1000 сомдон мына Андижанский деген. Мына 1000 сомдон. А? Обычный, э? Şu kaç som болот şu обычныйлар? 100 сомдон? Обычныйлар мына 100 сомдон. Бирмин? Какой порода? Все здесь есть. Ну, порода один. Какой порода-то? Вот это. Чайки есть, Чайки и... статные. Все 1000 сом, э? Да. Onlar 1000 сомдон экен. Мына 1000 сомдон. Вот порода скажи, просто вот сюда. Рябобаши, жуки, чукарь. Что стоит они? Рябобаши 2500 пара, остальные по 500. Мондай экен. Пускай это лежит. Мои 500 тебе полезнее, чем те 900. Это голубка отвечает, там игра хорошая. А лед есть у нее? Лед есть, все есть у нее. Отработанная голубка, материал отработанный. Уже надо сажать и паровать, детей брать. Хочешь погонять, погоняешь, посмотришь. Я ее чисто оставил. Она с лысым удушом спаровалась и мне мешает. А этот Сочи? Это я купил. Это голубь? Это голубь. На них можно паровать, да? Вот. Да, на крайняке есть паровой, так и все. У меня проблем нет. Я поэтому его и забрал. А цена что стоит? Все по-разному.
Здесь, здесь все по штуке. Да. Ал штуки. Мына 1000 сомдук көчкөндөр экен. Что подешевле было, выбрали. 1000 сомдук көчкөндөр. Игра как? Тебе понравится, я телефон дам. Мына момундай көчкөндөр. Ну, блин. А вот эту цену что стоит вот? Какой? Вот этот А. большой, А, этот $500. $500. Порода какой? Это Турман. Тулман. Да. Тулман деген порода екен. Мына $500 екен мыналар. А это его сын. Сын да? А. Мына. Чинкарей пойдет. Мына бирөөсү баласы, бирөөсү энеси екен. $500 турат. Вы нихуя не слушаете. Я просто спрашиваю. Держи бабушку. Держи бабушку. А это внучка. А у этой кляп. Вот. 500 сомдук көчкөндөр мына момундайлар. Я просто правильно. Вот бабушка и внучка. Я же просто на Чинкарей пойдем. Конечно. Конечно. Что? Две? 5. Забери.